Hawu babe. Ulele emini kangaka. Hayi man, sebenzile ukuthi yami. Yini ngoba iRock of Ages naye lebequlwa ngahlenge wemhlaba. Mina ngithi uhlalelwe lifudu la enhloko. Uyathusa man, impandla yani lokusebusika ngothi yami. Utawushelela futhi la emashidini usaphake phansi. Yathi labanye bafati babuka indlela tokujabulisa amadvots abo nakusile. Wena ubuka indlela dokungithusa. Yini awusangifuna endlini. Fake weave man. Fake weave man, simplif man kokwa. Uyaphuma kimi nje khehlanzini. Hayi man, sebenzile ke ngani man. Cabanga lento yakho usoyifaka evaseline le soshelela siphuke. Ngathi uyantshontsha, ngathi uthi angitsheli lo. Hayi man, yekele ngani man, fake weave man, sample. Ngithe phuma kimi. Vuka njengalamanye amadvothi emsebentini. Yathi iBhayibheli lithi yana entutfaneni vilanzini. Sebenzile ikhona indvodza ingathandana nemfati longangawe phinzi benemandla ukuvuka emsebentini. Ngoba umsebenzi wami nguwo lapho sozela lapho ubuye uhlale laqeni. Angazi abuye vivele ikolo seliphumile. Ngizubele man. Wena wahlala ucabange kona lokho. Uvile ngeannual conference yaseZulu Congregational Church lekhona nyalo ngeti3 July kuya ku6 July. Hayi hluphi leyo ngivile isidaba esilalela wona sozela la. Uqhamuke sogonqoka ngalelitshe. Gonqoka ngalelitshe. Akunankinga ke baba. Asicale sikhuleke. iBhayibheli lithi sibike konke lesikwenda ke enkosini. Khuleka. Vala amehlo. Wekhuleka. Vala amehlo. Khuleka. Egameni likayise nelendvodzana nelikamoya oyingcwele. Siyanimema ukuthi. Amen. Sebenzile. Kudla kwala endlini akulasti, uyakwathi nawe. Nawe uqedile wona, somema wonke nomuntu. Bitha umuntu munye man. Ubitha umntwana kona kumbe ubitha baba kona kumbe ubitha moya wakubo. Ngalazi kagogo man. Hawu, kanti wena wabanjani wena? Hayi uyamathi moya lengqondo njani. Okay baba. Siyacela ke usivumele nebazalwane sihambe siyeZulu Congregational Church. Uyoqala isikhathini lento leyo. Icala ngo10 ekseni. Manje ngoba bathi conference nabaliviki lonke. Hayi babe, neDisemba amalanga lamathathu nje kuphela. Oh, ikuphi nendawo? I2025 annual conference. Ikuphi nendawo ngenza le? eMorgan Zone Circuit, lapho abantu labaningi khona bathi kuseMahasoni. Uyayibona mos iZulu Congregational Church lele ngaphasi kwaMongameli Mhlongo. Ngilele siyakhona. Oh, lekubomhlongo. Uyabona ke leli bandla ngilithandzela yini ke nayo iZulu Congregational Church ngokuthi umuntu lone uniform ba street ke umuntu oqhamuka ngayigqoki kahle. Abafuni ke ukuthi uqhamuke sowuze nenye manje sofaka emajacket labovu sopende inzipho letibovu ba street kabe ke duko uniform. Ngibachanzela lokho ke bayathi ke indlela bayifuna. Nawe nje njengoba uyali ugqoke kahle uhlonipheke. Nguma komfundisi phela wena. Bazalwane beZulu Congregational Church seyidubukele ke nasi simemo senu salomnyaka 2025 annual conference nibitela ke kuphi enzaweni yaseMorgan Zone ke kuthiwa ke hlanganani ngeti3 July kuyoze ke kube mhla ka6 July kuwo lomnyaka wa2025 ngani isikhathi sekufika ke ngo10 ekuseni kuthiwa nifike ngesikhathi niphinde nigqoke ke nibebala nihloniphe ke iuniform yenu yelibandla kanti simemo ke sithi nitawuhlangana enzaweni ke yasenqoba ngolwazi secondary school khona eMorgan Zone labaningi benu bathi kuseMahasoni 2025 annual conference lelethwa ke lapha iZulu Congregational Church kanti kuthiwa ema direction awutawufakwa ke emagroupini elisondo uma ke utoba nenkinga endleleni noma ngabe kukhona ke lokuphuthuma udaba sewushayela ke Mr Maseko kunayo inombolo lethi 0794722478 udaba ke sokulinga ke noma ngabe yiphi ke imininingwane lo tayidzinga ke usesendleleni le yakhona ku annual conference asihlanganeni ke khona bazalwane.